mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi ni mu ntara y'Amajyepfo ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 habereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Umwana w'imyaka 15 y'amavuko yaje gusambanwa n'uwitwa Noyahaga. Uyu mwana ari mu kigero cy'imyaka 15 y'amavuko yaje gusambanwa paka ahaburiye ubuzima. Urupfu rw'uyu mwana rwashenguye imitima ya benshi ruriza abanyarwanda benshi cyane. Uyu mwana w'imyaka 15 yarongowe n'abantu bagera kuri 5 kugeza izi saha. Aba bantu 5 bose bahise batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Basobanura yuko uyu mwana batigeze bamusambanya ku bushake, ahubwo ari inzoga bari banyweye zatumye bamusambanya, bakaba basaba kugabanyirizwa ibihano. Icyaha bakoze gihanwa n'amategeko, ni icyaha gihanishwa igifungo cya burundu. Ni mu gihe aba bagabo 5 harimo Noyahaga, Nzabandora, Vedasta, Sindikubwabo na Sibomana nibo basambanyije uyu mwana uri mu kigero cy'imyaka 15 y'amavuko uherereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi. Uyu mwana akaza kuhaburira ubuzima ubwo bamujyanye kwa muganga igitaraganya ari kuva amaraso. Yahagera umwana akaza kuvamo umwuka cyangwa akaza kubura umwuka akahita yitaba Imana. Ibi byarishije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa ubwo abaturage bavuze ko bano bagabo n'ubundi bari basanzwe bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, bategeraga abantu mu nzira bakabambura ibyo bari bafite ndetse bakanabakubita. Ibi ngibi byatumye ubugenzacyaha buhita bubata muri yombi nta kuzuyaza. Ubwo bo bisobanuriye yuko impamvu bakoze bino ntago nabo ari bo, ni inzoga bari banyweye zabakoresheje bino gusambanya uyu mwana paka ahaburiye ubuzima. Ubugenzacyaha bwahise bwihanangiriza abaturage kuzajya bohereza abana mu majoro ari bonyine, dore yuko ngo uyu mwana aragiye ku butike kugura umunyu mu masaha ashyira saa 2 za nimugoroba. Ubwo bwari bwijoro, abizi saa 2 zo mu cyaro haba hijimye. Nimugera aka kana bagafatiye mu nzira baragasambanya. Nibwo abaturage batahaga bagiye kumva bumva kana kari kuboroga kavuza induru, nibwo bagiye guhamagaza irondo mu kuhagera risanga aka kana karimo karasambanwa. Ni mu ntara y'Amajyepfo, ni mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Martyazo. Abagabo 5 bacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Ikirombe cyaje gukunduka kibagwaho, 2 bitaba Imana, 3 bava mwa kino kirombe, dore ko bano bagabo bacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Iki kirombe giherereye ahantu hitwa Ruhwa, impande y'uruzi rutandukanya u Rwanda ndetse n'u Burundi. Nibwo barimo bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Ni mu gihe abahise bajyanwa kwa muganga kugira ngo barebe niba batarashiramo umwuka. Bageze kwa muganga basanga bamaze gushiramo umwuka. Ibi ngibi byatumye abaturage bavuga yuko abagabo babo bakunda kwitwikira igicuku bakajya gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko, kandi ibi ngibi leta yarabihagaritse, ndetse n'abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro iyo bafashwe batabwa muri yombi. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Tugiye kurebera hamwe ese umwana w'umukobwa w'imyaka 15 yasambanyijwe paka haburiye ubuzima. Ubundi mama wiwe kubera iki yaramwohereje mu masaha ashyira saa 2 z'ijoro ngo ajye kugura umunyu? Ese kuki uyu mwana yari yijyanye? Ese kuko bano bagabo mu gusambanya uyu mwana kuko bari banyoye ibiyobyabwenge? Ibi byo tuje kurebera hamwe. Ese mu karere ka Rusizi ibi ngibi bano baturage bari kuvuga ngo abagabo bagiye gucukura amabuye y'agaciro, 2 bahita bahaburira ubuzima, abandi barakomereka. Nibyo tuje kurebera hamwe. Mu nyemerero mu nizi minota yanyu mikenya duhere mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi, aho umwana w'imyaka 15 y'amavuko yaje gusambanywa, cyangwa abagabo 5 baje kumusambanya. Uyu mwana haburira ubuzima. Ubugenzacyaha bubita buta muri yombi aba bagabo 5, ariko bano bagabo 5 bavuga yuko nabo batabikoze, atari bo ahubwo ari inzoga bibakoresheje. Ni mu gihe ubugenzacyaha bwabataye muri yombi nta kuzuyaza. Icyaha bakoze gihanwa n'amategeko. Icyaha bakoze uhanirwa igifungo cya burundu ndetse kitaburanwa cyangwa kitajuririrwa, ariko basabye kugabanyirizwa ibihano kubera ko ibyo bakoze babikoreshejwe n'inzoga, atari bo nabo bakoze bino ku bushake. Abaturage bavuga yuko ubwo bano bagabo ari inyamaswa, ahubwo bahanwa, ndetse si icyo gusa ahubwo bakwicwa nk'uko bishe uyu mwana mutonya bamusambanyije paka haburiye ubuzima. Mu
mama wa nyakwigendera avuga yuko umwana yamwohereje ngo ajye kugura umunyu, ariko ntabwo yamubwiye ngo agende wenyine, yaramubwiye ngo ajyane na mukuru wiwe. Ubwo nibwo mukuru we yasohokaga asanga uyu mwana yagiye, mu kureba hanze asanga uyu mwana yagiye, mukuru wiwe azamukurikiye, ageze mu nzira aramubura, ahita yigarukira aravuga ati yenda buriya haraza kuwuzana, ntawamenya. Nibwo yagaragaye yapfuye, ariko uyu mubyeyi ari mu gahinda n'amarira.